Disnan miyang papapresyon ng kabalenta mong Maria Gina Guevara, kening health center king Barangay Santa Barbara, Bacolor. Kwento na kaya kami, migising nga kanong ganingaldo, uling magkasakit yung mangisnawa. Anya makanya niyang tambing mintaking health center, banang abalo in kondisyon ng kayang kabulasan. Ating time na, lalo na ng ganingaldo, susumpungan na po itang, ala ko pong patugot may papawas, tapos magpalpitate ko po. Ito nakadandam ako sakit ko buntok, gagalgal ko laman. Hanggawan ko po, tigdo ako minong pundanom. Kaya minta ko po kin para assure ko itang kalusugan ko yung health. Agpangking barangay health worker ay Marjorie Beroy, alos aldoldong ating mumunta king center asasaing sing kalupa ng Guevara. Tuwing Thursday and Tuesday po, pero ngini pong medyo mapali usually, halos everyday po. Kaya po binababa niya po yung itong pag-monitor king pressure para po if ever natin pong mag-pressure, blood pressure po, assure po kayo ng alas. Dakal po ngini man niya pang-maintenance po. King? Blood pressure po. Para, kasi halos medyo matatas lang po pressure king sobrang para. Inisplika na naman ng Provincial Health Officer ng Pampanga ay Dr. Zenon Ponce. Ring malyaring panandaman da rin kaya katamong kabalen pat siya makanining kapaling panawon. Siyempre, sobra po kakapali at may papawas ta, magkulang ta po electrolytes ang katawan, dandaman ta, bala mapapata ta po gamat, ang pombitis, at sa bala mo po, may kakasintomas ta po ng bala mo, dadalundog nga kakita mo, kaya atin pong walang painting, lilyo tapo, bila tamong mag-collapse po. Mas delikado kanuing mata sa temperatura kareng hypertensive akalupa ng Gina, agpangkang Doc Ponce. Maski na ring senior citizen, high risk la naman kanu kareng mialiwang heat-related illnesses. Awaran po talagang ating comorbid po, ating maintenance naman kaya pong alta presyon, kaya diabetes po, siyempre din pong kaya tabalo nung tang level na po yung presyon tamo, although ating tapong maintenance, din sobrang pali, matitrigger ya po na lalo tang itas presyon. Uling kayang eta po komportable, kayang narandaman tamo, maka-expose tapo kayang direct sunlight, lalo na po kayang tungal dog, yan po makasalilong tamo, ita pong temperature darandaman tamo po, sobra kapali, eta po komportable niya. Hanggat mari po, iwasan tamo po, yung luluan ng sobra kapali po yung panahon. Nganing mirarasaking danger level ang heat index keti Pampanga at timurin kareng miyalo ang lugar keti bangsa. Mas mitatas mo naman kano in tsansa ang makaranas heat cramps, heat exhaustion ng popang heat stroke. Inyapin ng Department of Health balawos ing paganaka na kareng sabla na magdaton namo king kilob ning bale nung alam mo namang importanteng lakad king luwal. Iwasan mo naman kano ing luluwal kareng oras pilatanan ning alas 10 ning abak hanggang alas 4 ning gat panapod. Dagdag paganaka na pa ng Health Department, paneminom dakaladanom, ngening mapali ing panahon. Basiking event-based surveillance at response team ng Department of Health. Miras na lakanuking 34 ding kaso ng heat-related illness king mabilog bangsa. Manibatin niyang January 1 hanggang April 18, 2024. Manibatan lakanureni king Central Visayas, Ilocos Region ang pong Soxergen. Anam karing bilang areni ding mayangubye agpangking DOH, pero verified na pa kanuing karelang cause of death. Bistaman ala pa kanong makanining kaso king Pampanga at inemang maigpit na paganaka ing PHO. Maswerte ta po, ala pa pong reported cases related po king sobra kapaling panahon ngayon pong summer. Susubukan ng sobra paling kasi po bigla kang mag-collapse, kaya pa mag-collapse yung mapukpok ko, buntok, lalo yung problema. At bistaman maulagay pa mag-exercise at active lifestyle para kang kabulasan, dapat nga naman kanong pakibala king panandaman ng katawan nganing kaleldo. Po kalata pong physical active, siyempre po kakalanguanin, palagi kong magdalang doon, kaya pakran din matali kong ipawas, siyempre kailangan natin kailita, replacement, netang mawawalang electrolytes, sangkap na po ng katawan, minong ko pong danong. At saka po keng nung indarandaman nyo, energy, may exhaust na yung talagang mapagal na kayo at mangalambot na kayo. Painawan nyo pa itang talaga activities sa gagawa nyo, mag-relax kayo, mag-rest at minungkonda kaladan.
Dagdag na paning pamuntok ning PHO, oras sa makaranas sintomas ning heat cramps, heat exhaustion at heat stroke, munta akong agad karing health centers at peka malapit a ospital. Makasadya no man kanuring health facilities para king pamamye medical attention karing kabalen tamo. Then kaya katamang doctors well equipped naman po kaya kanilang centers nung naman po itang kailangan na pong kaya at saka balo na naman po based kaya pong kanilang experience sa po kaya pamagara po nung nanin tanggawan na pong president. Samantala, basiking monitoring na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Administration o PAG-ASA, mamyalungan niya king 42 hanggang 45 degrees Celsius ang heat index kati Pampanga anyang April 24 hanggang April 26. Asahan naman kanu ang magbalaw sing makanini kapaling panahon, karing tutuking aldo. Ako yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.